Kani kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Kisah tuli kisang bahalang kejela ke berkentup ya ke Khasi Students Union, ke Nyotrep National Youth Front, ke Federation of Khasi Jentia and Garo Peoples, bat ke Ribhoy Youth Federation, ke Pratarik Urisau Arajar Arpau kila dawa ya ke Sorkar Jela, bahkan Penteri Kamno Mardor, ya ke an beperking ya ke Rung Kemi Jongki Briu, ki bawan dabar ke Jela, ya ke Balatim, kum ke Meghalaya Residents Safety and Security Act, pada kejuk kopor kila dawaru, bagi Sorkar kadaiban Penteri Kamno Ru ya ke District Task Force Committee hagi District beper jong ke Jela. Kini kejing dua jong kising bahalang kalalong hadin bakila pen ibor ya ke Sorkar Jela da ke bapenyeng ya ke Facilitation Center ha ke Pratarik Urisau Arajar Arpau ha ke Senong Umling ke bahap hapo uput usam jong ke Ribhoy District kumsi benta kejing persya ya kejing lek menti jong ke Sorkar ha ke bayadai bat kejing talasi ki menderi bat iki bar Jela ki bawan rung bean syapo uput usam jong ke Jela Meghalaya. Nimsim lale bit kamay no mo kabataan jong nangyari isu yang kita on persegi kita kami masih kita kapan government ya government kami custom kita analysis ya kan we kadang jingwan ini yang ni kita mesti kecil-kecil jinglong concern sini kepada mereka kami ke facility center nama ke jinglong ini kalau sang untuk ajar online kumpul pilatif ini ada ajar kantor melayu ya keadaan ini kalau pau ke Sorkar ke dibentan ya ke jong ke facility center bentuk ya kita lagi nomor ni apa ke Jela ke sini Andre nanti ajar hatra apa? Hadin baka Sorkar semai kalau macam ya ke Sorkar Jela ke sini. Ngiladon ke sini keren bat ke Sorkar hak bidi bakani ke an MRSSD arya Andre. Bat nakalian kani ke Sorkar ni kalau ong ba nakalian jengkiro kilong concern banwat ban rekam no ya kani ke an kata ke bolong ke bu no ya kita checkpoint ya ta ke pergi kot ke facilitation center. Henry nadu kita Islam kebangi kendo kalau don tu hau Islam arja khatra khandai kajing yalam nakalian ke Sorkar yangi sauti di sang halang hapo kani ke jaka ban peni kani ke jaka kalau ke jaka ke mana ke Sorkar ke kini batsnano ya kata ke entry point di sin perkat ni orang bang kuno kisna hakani ke jaka apa kalau pelaj yang dia pertihak kalau pelaj ke Tul Plaza bat bila pelaj pun teli kisno di ban buat yang kani ke entry point akan dijega ada ketika kan seluruh kamar makanan kecilnya akan beri pada Sorkar bentuk yang ketika berat kita bersaing ke entry point nah kalian pergi kisah halang ru ngila perkat cengai bat ngila tunggu bertinggu na akan dijega. Lalu itu Islam, tapi ngiyo jintip. Baka Sorkar kalau dan kejing penmang kisah, kalau dia kembali laipo krori yang penbahai kini keceka, kum kata ke facilitation center. Ngiyo jintip yang kalau dan sebekasang kro, bacna ya kini keceka, pendevelop kini keceka, berkila buru yo kontra. Lalu itu Islam balai lamingi ngilai berkila yang sedang ya kejing penterikam, hak kebedi benti ya belum ketakaan kok kebentip. Henry juga kaya ke pengiri para akan dikasih terik, akan lagi pun dikasih terik, kuat sama ni, pengiri ya kata kuat di sanction. Hak kebiri bahkan dikasih ya kata facilitation center dan ke entry point, apa umlik. Kalau penumar cimut yang ini bani ya kata kara gitu Sorkar bani sanction ya kan dikasih ke pagkila ya kan, kila kali ke depan lap, yang ini sengkalan keberan apa kecila Meghalaya. Kalau kali nilai statement nak kalian jungi ke bagi terpau yang kecil long insincerity
jong ka sarkar ha kabidi berpulari ke pentai no ya kata ke entry point ha ko umling hadin kata apa ni ban hadin pangilai ke statement na kalian jadi satu lagi seng ni ba kum bala syai pa ka sarkar ke permi biang ba hapon rupu si ka sarkar cela kan pendep no ya kata ke cintai ya kata ke facilitation center ya kata ke entry point hapo umling da kata kentin ba kiyong kata free fa hindi isu lagi ying bulan ko ba Henry dan kini Krishna Kerki. Yang ani ru ngai kublai ya kalai ke sarkar Henry kai ke bang ni pelong ini bang indorong ni juga bakal nadu sitarik dilakukan. Haka arti ke statement kalami haki pras haki kubur baru haki media bagi sarkar kalau pular pendam dan rumusni manta la palat sitayo. Manta kadap sitayo pat ni bakam sim dan kano kadap kasin. Kalau ka sarkar kalau aparat lane kalau pengkoi lane kalau sedang berpentai no ya kan ni kerjakan lese ka bili ba jing bomlong insincerity jo ke government ni sasim no ya kalau berhenti berpeni si government bagi kisang balang ni dan kata ka jikli ba hadu kini sniru ni nang dan benta banyak keren ya kata banbu no ya kata posisi center ha kan ni kerjakan kum kadak berpau ke jinong concern jumi ngila pergi sa government kan dapat put ya kinong lek gangwan ya benta ada dalam government kayai pri up ini kan pelong ini pisau pelik kisah kita nak ke green program bah hadir kan promosi ini bagi suku naik ini bagi kita ini bagi suku naik kita ke bos Henry ingin pelong ni no dalam dia ya kajin yang talasi ya gitu kinongwan apa kejelas bala dah kaseng hadir kan promosi kalau sini tak karai ban cek lu ikut kislah kena kalian ke sarkar kam di berkena ya kajing le start jong kisang balang halor kan ni kamat kepada kalian ni kisang balang nilai ekran nak kapuar nama kini kajing ekran kadai na bring baru sautli kisang but lightly kisang na po kari garu na kadilum garu ya menta kiladan na kalian jong kidongiran jungi na po sulong kilong ini ya menta to nila pergi ya kada pada kalian juga sarkar kiladan kajing ekran but kidongiran di baklido pada kalian cuci kilong ini bayam kan ini yang kedua banyak keren tumbang speaker ni kalau terkadang kali long concern cuci sek balang kebetulan sekali boy bagi ini lakukan no bakal sarkar kan sedang no ya kini ke fasilitas nama harga ni kan kami melakukan tangi ya ke fasilitas center ya ke entry point dan ke exit point anda ke keren tu atau ini ke district task force committee kepala Aibor ya kirang basno belum no baru ikut Islam kino kitong semua ha kisnong kijongki but ya kini kinong semua ya ikut bagi lalum likirang basnong dari bani IT no ya ka nearby police station Henry what ya kata nakal yang ke sarkar kam simlala ban ha menteri kam no ha ka district nilai kendo ikor ngaladat lalu ikor jong disi berim aduh disi pemerintah ha ka bini bani keren kini kamat Henry nakal yang cuki kila pensai ba Nila ada konstitut ya kita ke district task force committee Henry ngim semlayo apat kabuat mempeterikam no hapo ke district kejung tangkani ke pau ya kajing bomla penterikam jongkani ke sarkar ha ke bidi berkenika Henry ngim nemdu jikirman pan lembaga ni ke sarkar ibu lang jikirman pa kumba kila claim mentan rusi pendak no ini di kerpan ro ba ya ke district task force committee ro kini ha bersedang no berpenterikam ha ke district kejung KLT kami kata ke isu ke bangi ngila arai bagi pengkut no ini. Ini ya KLT kalau long kadi ketinggalan bentong tu yo keseng keba kanbor tam hapo ka state gejungi kata ke kasih student ini. Lalu kipor KLT kalau belajur ha kadi nak kipor kasih pa kapinyo. Panadu propunyo nakaliang ke kasih student kalau yai dawa ha kabili bagani ka cimpetri kamno ya ka an ILT ke pengisi untuk ke Bengal Eastern Frontier Regulation untuk katras pak nyukulan Henry lanang ka sarkar ha kabladap nakaliang ka sarkar MOU ka sarkar dibuka pemukul sengma ulong bangimla menteri kam ha ka jelahi boro kawe namar kadon katakaan kabakiyong ingi kataka repeal act jung stam katras pak kendai punyo apa kadon ke repeal act lesi gila repeal ha ka garuhil Henry kumbang ini kan hapo ke rilum kasih jentiahi kani kaan kadangim laring ipai ka application of law jung stam kendai spa sampuar district council ro kalau orang bakala mempeterikam ya kani kaan ILP Henry ingin trap tempat
ya ketang juga jadi menteri kami kelaya baru hasi ngina ya kedua pelang ya mentah tinggal menteri lang transfer ya kini kan ni yang betul ngin pedang no ya comprehensive mechanism bahkan telaka bad na kaliang jungi ngila menjur no benora no ya kamera sisi hadin pengila pulih punya bakalan em bante laka ya mentah kadon ke dealing taktik jangka government kaba kaong bangidon kamban amen biang ya kaan bacisin ba kaan kepala don lupa kibunya bante lakam ya kata kajing ai namang yong bandung ha kajela kidon la kajong kidon kibiru kibarung sapo kajela jingi banwan wat ya kacaka bela kidon kibiru kiwan kilo ki officer kiwan ha kata profesional kajungki don ru kibiru kiwan ru ha kajela jingi kumita student don ru kibawan ai ya kaspa kapo jela jingi kata bangiyong turis nim sem lakhang ya no ino ha jiru kajela ada tang ya sikentin ke bengi yong seki kalau antar mekalaya legally not illegally tang ya kata ngi ko masobar hakan ni kaan kalau don ni kata dia mentah nyong bakan ni kaan kepala don kalau din menteri ndai ba ko man ke chim ya ke dealing taktik pada ka bakyo min amen minang kap yang kita kibniat tang kibniat mentah kepala don nimla ban kumno binang mudur ko man buku yang kibniat tang kibniat jadi tempat ni ya ke sarkar tolong ka naya keren kita kibniat cuma menteri suaya kenikan karena kalian tinggi sembalang ngimong sebagai songkat bagi nang pai lada giran ka failure apa ini bekerja menteri kam ya kenikan nginang lah ban ya keren susu hagis nam bawan saka boy nang ban lebah ke media ke jongki ba kalate lakam pa ya trying ubasna deki totally kenra deki partly kenra ban aiwai Late yu namar urang basnong uladi ban panno ya ta ki kot sakhi pa pensisa ba uni udai nae uran nam ki kot islam ba uwan songwai haki jaka jungi temata ka jingkeli kalong ka district task force la kam trikam ro nginongi kisang bahalang ki bangi ju sak no bangi di tikso ki badat tikso ki bawia nginlong ro kita tikso ban pe tu ya ka jingle jung trying lagi jingle ju bidang basnong lalagim pentrikam ya kanikaan nama lai bo di orang basnong belum ikut kislan lagi trying yellow wai baru IT pat ya kal nearby police station kamu kadi kamram di orang basnong bente lekam nadu rasno kani kaan kalailat nadu grassroots bente kam lada orang basnong bente kam ngidon kisang balang kiban pej lu ya kita ki orang basnong kalau biang kalenti bangila adai ka por bente kam no ya kani kaan